Khat khatialong kititang munit arpum kilong. Bedbari terona ronga osomara tumapan pulio ang prim kipipo. Monsing lek tharong along kido irrigation pen lang kipon adong asay ki oy. Arnam lang pi hawaralong ronga sarching wai chingsai kapadupo. Aprang si berta kilang rado anapan kardong pajirlo kardong. Non karbilong rea berta long pen ojang terang pi, non berta ang ton pen arjupon tha. Pinijak hong ni phaing kora sirkep arnigang sampor phai phora chitimalong khatkhati police station kaparlu gatam bastialong NH39 adung pukhurialong inut munit kithitangar pum kilong amoni daphan non puanta pangthek ponthek thelang arta ke ningkan pikep rapho baksi dolang laswa birta arjulong si khatkhati police tapen bokojan magistrate atum chitong dumsi karbianglong DMC echalong an postmortem aphan pon elo pusi birta ribdunlong inghan langso pen pherang kilong mukrang bi karbilong re birta long birta nang pali क्या हो बाज गुन्धत আহিছে আজি আমি এপ্ৰক্স 4:30মান বজাত এটা খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ এটা মেইল ডেড বডি পুখুৰীটোত পৰি আছে সেইমতে আমি আহিলোঁ আহি কিনে চাইছোঁ হয় মেইল ডেড বডি এটা পৰি আছে পিছত আমি মেছেজ ছাৰক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ মেছেজ আহি কিনে ইনকুৱেষ্ট কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ডেড বডিটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কিবা সন্দেহজনক কিবা পোৱা গৈছে নে ডেড বডি তেনেকৈ আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম যিটো সন্দেহজনক কিবা আছে কিন্তু আমি অলপ ছাছপেক্টত কৰিছোঁ এতিয়া আমি ইনকুৱেষ্ট কৰি চাওঁ কি হয় পিছত ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চাওঁ কি ওলায় এনে ক'ৰ কিবা তেনেকৈ এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই হোৱা নাই Medical Department atum kapin khat pon ateng pen claim somar lapen usuka chupa thibom ni marli atuma phan kai ke ta check awer nangji lapen claim somar atuma phan polio ang prim pinangji pusi Medical Department asa nurse atuma phan kapin khat pon lasong si lakhain ko ratrok duar baguri MEC constituency Daithor police station kaparlu pinivo signi phain ko rasir kep arni bedbari terona rong sang tialong Daithor medical sub center atum damsi rong pli hawar claim somar atuma phan polio ang prim kipi pona sai dengpon labangso polio ang prim ki en nurse bharti timung pipensi polio ang prim ki en asai dengpon hanboka pen pherang ke Robinson Kiling karbilong re birta nang pali Jadi tumke siklo yon pendak 4 weeks ke bangwa hafta pliki choka budbar lote ladak rong sangti area long si vaccination di pipi immunization la তেলা বাসো ভ্যাকসিনেশন কিপি ওসমার ফাসে কিপি মারলে থে ফাসে কিপি গলা osomar phan pen la pen la pregnant women tum han lo nili tum la check up and pon po la pen la vaccine bang 0 to 16 years lo hai ta na phan se ki pon pon ตั้งแต่ละบางโซโปรแกรมเราต่างปีนี้เกโอสมาร์ทฟานาลิตุมบางอันปีอีกลองหรอแต่ทับทักทันปัจจุบันนี้มา bom lo nono ko กำลังมาตั้งแต่ pregnant women ba hai ni tum check up bom lo กำลังมาตั้งแต่ระดับนาลิตุมนังกหุมรีเกรองอันรัฐฟังสิดักนาลิตุมนังกหุมรีอีกหรอแล้วสมาร์ทฟังกี่ปีทับทักทันปัจจุบันนี้มา da ke rong pli lo ho rong bong lek the rong sang ti la pen long cha la pen rong kang tu la rong pli area tum han si da ke pi pon pon ตั้งแต่นาลิตุมกุศลมิติเกลตันสิระดับอันนักกหุมรีอีกหรอ Daithor medical hospital Daithor mini PSC long ben sini tum da bang แต่ยูดักเป็นระดับอันก็อันกึ่งตัดด้วยนะทันปัจจุบันนี้กี่มา kilometer oh la an bag de ต่อจรหรอนั่งเลยระดับทันปัจจุบัน tum da ka cherap dun ke ni tum ka accident wakar lo adak hospital ta link do ko la sin tum cherap dun nang ko itu help de ki wangan ni lo pe tum osomar chiwan nang ko irong rong one center sipuri ma la rak chiwan po immunization chipi dun pi po la hai pregnant women
lapen electing madar hai tumhan ta duai ki pipon ta do elason deputy first do second do hai ki pipon pa do la si pipon pom le he kesuman tumhan pilo lapen pregnancy tumhan ta langpon lo avep te enpon lo la son pak langpon lo la son la hai ski langpon la so ka chira pon si pa do sini li tum lai chapak lang do lo wing 5 kilometer su se arong men thani gi ma arong men ke rong bong lek theni li panang ke tang ke tang da nangli center 65 andu kala ma lapen wang bom lang he non ma che non ada dhan wang bom lo bom dam bom lo di hilu wing ama sinang le dun der flui la son do pok lo atwar hilu pi ing long an si nang kitang lo ada sentar dem hilu wing aposi alang li tum nang le dun der chat chat ti lo tang dai pipan sige wa ilon tel nangli center amuni ta tum ken la tum thuke akeng pen si wang wang non an kilu pen sida chipiduk si wala tum wang bom bom lo kai kita nang dun la puliutin ta la sebut bar hedi pene 4 week chocolate la dak budbar ani ni la dak na chitong dun dun lo la vaccine pipi long he tang ni limen ke basa pitimung pi kala ma oh to tang ta choro lo nang ta kan ni ta churu nang li tum no ta pen ke wang pon ni tum churu par pik lo Lakha Kreisi lang Perem isi constituency ang Kangpi, Monsing Lek Therong along Irrigation Department pen Kasimar pon lang ke pon adong mati kenela sai ke oi. Sai kati ke raratum joy ke pen lang ke pali je phanpura Irrigation Department pen lak tangka padamsi lang ke pon adong semar pon lo. Lapen sai kati ke raratum penta lang ke long joy muchot pupu aning ceparong pon lo. Bonta labang so lang dong ke semar pon asai ke oi jok inghang lap anpin. Non arvi ka viaho labang so lang dong along pen lang ke long pon ke aphelam lo inghang lap si ingram susido la si prabjin pen la so lang dong ki semar pon thuje phansi Monsing Lek Therong arata tum pen kachoning ri padu pon Arnam lang pi hawar bordeka lang mili ME school sa hemalong rongasar chingwai chingsai padu pon Bang so mayalong rongasar joy be hin pensi mai chepahem phu ponsi mai chari pondo lapen labang so mayalong mai ke phalam thi chun bang khorsing terang hin pensi than pachini pon bang so mayalong center committee vice president ake hai ajit rong pi aman ke do aluhia man pen chitong dun lapen chondro sing teron jek sing ingtia tumta chitong dun lapen arnam lang piarong asaratum lapen kithegi ding ongdung rongarara tumta bangso mayalong chitong dun ringti lapen ake hai ajit rong pika ningja tengke rongasara tum ansi chairman kilong nangji lapen KAEC ake hai CM tuliram rong hang sitami bangso puthak chichak luputa mayalong than pachini pon la so chingwai chingsai mayalong ingsamjin pensi pachun pon pusi bertarib dunlong sangti hidi pen pherangki projenterang karbilong re bertalong bertanang pali गांव पूरा तुमसी ओलोंग नंग सरकारी गांव पूरा तुमका so joni matsi ili tumapan rules ka kapren topine bisa rules ka kapren prepare sidon bangke TVDC Traditional Village Development Committee Council asi daga bangke Traditional Village Development Council lo bangke chairman ke rongasa tumsi longchot nangji aso puthak kachingwa di apatai dulu makedam tangli tum mama be dakanta dulu litum do bukulia hawa alani ingkali sek amai pielo ta CM tuliram rohang sitame cicalo chairman ke rongasa tum hansin aktiku lasot ting bensin tum tame pinya berta la ansi kang toncholo kaduga via phanta kardo